Kajingyat sekhmat jong Sorkar Jylla ban aya ke Jaka shaubat Jylla ban bu ke petrol pump ha Shillong Mail Upper Shillong Hapdeng kajing don kajing persya na ki seng bahalang bat ki nong elam snong kadai na kajing don kajing sung thu Hapdeng ki Tnad Sorkar. Ya kanila pentip dong Myntri Sorkar ubari kmi ya ke Tnad Veterinary and Animal Husbandry uba AL hack ubalong MLA ke BJP na pentor umkra hadian bau nonglum kubur lebu ke jingkeli bakumnu ke Sorkar ke Jaka ya ubar Jylla ban penkenria ke petrol pump na Anjali Jaka ke Tnad ha Shillong Mail Upper Shillong kabadan kembak khalai hajar sanspa square feet. Kajing persya ya kajing Jaka ke Sorkar kadai ke balalam khmat da ke FKGGP Upper Shillong Circle KSU Upper Shillong Circle bat senjuk kirang ba senang Upper Shillong. Haba jubab ikan ke jingkeli nakal yang uba AL hack ulang maka dan ke jingai Bujli ya ki Jaka bat lada day ban suai kum tu mauru onam sengoya ham. Aish Kyrwoh nataka kami ita kecil persya balik ke Sorkar editnya Kyrwoh. Kimer kalau gumne ki exchange ke Jaka. Gada gadai babat basu ai gum tu kami exchange ke Jaka ngaru sui hab kata. Tambah kila ai keliang gitu ke Jaka like exchange. Dah lor bagi exchange ke Jaka PPI ke Jaka ngi ai ke Jaka. Kena exchange. Nama kecil tu cuma mereka urban affairs. Kadai kena berkhut dengan through urban affairs be. Ni hab felicity dengan urban affairs nak pada ke development. Nak pada ke smart city development. Haswa ketika jubab uba hack ulang bagi jing penkenria kadai namar ka roi kapar bat kumba kalong menta ke jing khapnya hanong ba Shillong ka long palat bat ke Sorkar ka thmu ban sna lingba ke smart city project yaki flyover. Shushu ulang bagi Tnad urban affairs ka pan Jaka na ka Tnad veterinary da ka boyo Bujli ban yok penkenria ya kadai ke petrol pump. Kumul PUE menta hasor. Shillong ngajongi hapo Meghalaya ngajongi ka jing khapnya ke traffic congestion ngala long palatan. Dia nomor ba ngi ong baka Sorkar dengan dengan smart city project. Ke smart city project ong bangi don kam machna ya kini ki flyover. Kini ke flyover ke banwan nanti gari kena banwan nanti na po jiking umsepi ke ban pensuk ya ki jenglait nangwan ki paiba. Dia namta ke development kini ke Jaka ki pan nangi na po ngi mar mengi veterinary department garun ke Jaka nanti po nyomer ti ke urban affairs department ke ong yangi bangi don kam ban Jaka ban exchange no ban pegeria no ya kini ke perlu. Tengi pada gipet nak pada kejinon kam jong state, jong kam jong pajba. Kemudian baliknya persya dan kepada development. Hab benda dai penban bagi syuai dan kepada pedon kam yang menu simet pada ai no rugi nung syai kata. Kedai kedai nak benta ban warra ika roi kapar. Kedai kan menenta ban warra ika development. Hapo ke state Meghalaya ke jungi dan kata kada ngir rugi keluar iwan cikemat. Dekat lang ke jingi trelang buat ke urban affairs department man le kata ke smart city bersinagi flyovers man penduna ya kini ke congestion apa ka state ke jungi pok Shillong state city ke jungi.